Slovo C. Kako pišemo slovo C? C kao crv. Crv nema pluća i diše preko kože, ali ima 5 srca. Slovo Č. Kako pišemo slovo Č? Č kao čokolada. Da li znaš da psi i mačke mogu da se razbole od čokolade? Najbolje je da ovaj slatkiš ne deliš sa kućnim ljubimcem. Kako pišemo slovo Ć? Ć kao ćurka. Da li znaš da divlje ćurke mogu da lete brzinom automobila koji juri, ali taj let traje veoma kratko?